Туугандар, мынакей ушул жерде Бишкектен Жалал Абад, Ош, Өзгөн, Каракулжан, Нокат, Кызыл Кыя, Баткенге чейин жылкы, уй, кой ташыйбыз дейт. Мына ушул номерлер. Менден да сурайсыздар, мынакей көргөзүп коелу. 0555 87 87 86 деген номерге кайрылсаңыздар, мынакей эки этаждуу ушундай чоң машиналар ээсине чалып канчадан алып кетесиң деп сүйлөшүп, балким жүктөсөңүздөр болот. Мына жылкы базардан келгенде мына ушул биягы уй базар, биягы жылкы базар. Ушул жерде болсоңуздар, ушул жерге келсеңиздер, машиналар турат негизи көп элечи. Мына достор, бул жакта дагы бар экен. Ош, Нокат, Кызыл Кыя, могу номерлерге кайрылсаңыздар. Достор, туугандар. Анан кийин булар. Ох, көп экен го. Өзүңүз интервью бересиз. Интервью бересизби? Айтыңыз, канча бир башты канча калып кетесиз? Айтыңызчы. Мен уйду бар. 5000ден 10.000 сомго чейин. Бир уйду. Койлорчу 1000 сомдон. 1000 сомдон торпоктор. Торпоктор 2000 сомго чейин. 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Бай, жакшылап кетебиз да. Жакшы кылып айткан жерге жеткизип бересиңер. Мына ушул Акы деген жигит кызматта, достор. Машиналар 3-4 машиналар бар, Кана? Букага? Мына Uzunluğu 15 metre. узундугу 15 метр, асты үстү, машалла. Достор, 250 миң, экинчи туут. Кандай порода ошону айтың? Сементал да. Сементал. Мынакей. Азыркы учурда саамбы? Канча литр? Жарыk eken karap koy. 20 берет. 20 литр. Той болсо 1 литр да бербейт, ката карынча. Той болсо. Мына баягы айтат го. 1 литр да бербейт. Той болсо 1 литр да бербейт дейт. Уйдуку тилинде дейт да, баягы жем чөп бериш керек. Караңыздар, достор. Yo esi daha жарыk eken. Канча дедиңиз? 250 сурап. 250 миң сом сурап атат байкем. Өтө чоң уй экен. 200 deyiveringse 200. Жакын айтыңыз, жакын. Ала тургандай кылып. Болду, 220. Кең. 220. Биягын доставкалары болобу? Доставка любой жерге. Любой жер, отвечай дейт. Telefon. Телефон. Номер айтыңыз. 501 0501 менен 64 64 60 60 70. Бирок уй өтө чоң экен, көрүнүп турат. salsanız kanday olur. Мына узун болгон. Алам деген бир туугандар 220га сүйлө айтты байке, 250 деди эле. Жакыныраагы. Мениңиз чалсаңыздар болот, туугандар. Достор, мына ушундай өтө күн ысык болуп атат. Ушул көлөкөдө отурушат байкелер. Канча экен бул сементал торпогу менен? Баазын айтып калачы. 190. Канча литр сүтү бар? 15 литр гарантия дейт мына. Төртөөнөн тең чыгабы? Онлайн сатабызбы буйруса? Онлайн сатабыз. Булчу? 115. Ургачы музоосу менен. Канча литр сүтү бар? 12 литр, 10 литр сүтү бар экен, туугандар. Караңыздар, достор. Телефон калтырыңыз. 0557 23 49 23. Şu номерлерге чалып алам деген бир туугандар. Дон Кабар деген канал. Дон Кабар деген. Мына кутуңуздар, туугандар. Şu менен видеону жыйынтпайбыз эми. Колдон келишинче көргөчтүк. Туугандар, ушул кунаажынды, 100 миң сом соода кылып. Тууганыбыз бербей жатат. Мынакей. Семиз окшойт. Семиз экен, бооз кысырын билбейм. 100 миңге соода кылды. Бербей жатат. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 19 июль 2025 жыл. Чүй облусу, туугандар, Сокулук мал базарынан сиздерге сан уйларды көргөзүп беребиз, достор. Момундай жактан букаларды жаш музоолор тартып киргиздик. Кириңиз көрсөңүздөр болот. Ургачы музоосу менен бул жерде уй бар экен. Кандайсыз? Канча экен? Ассаламу алейкум байкелер. Бааларын айтыңыз. 100 миң. Торпогу менен. Биринчи торпогу. Жаңа чыпа мына 100 дейт. Канча литр сүт берет? Төртөө тең чыгабыз, иштейби? Telefon kaçı? Таза 100 миң. Ушундайларды алам дегендерге номер калтырыңыз. 500 0500 47 47 55 88. Бир эле башпы бүгүн? Сатылып кетти, калгандары сатылып кетти. Ушул байке менен байланышып көрсөңүздөр да болот, туугандар. Базарда жүрөт ар дайым. Ушундай уйларды сатат. Канча? Ассаламу алейкум. Саамбы? 120 дейт.
Sağan deydi. Kança litr beredi? 12-13 litr beredi. Biriyle baş mı? İkinci tuğut ha? Telefon nomeri kaltırabız mı? Yok. Moğuy kimdiki? Sizdiki Doğan? Kana ötük ötenç? Tiyaktık ha? Kana? Uşul uydu görüyoruz. Mınday жазып koyup bilesiz. Telefon işleyip de çalgan. Mına ke jelin. Saviz ku saviz ya. Mına tuğanlar janakı uy. Jelinderin görüңүздөр. Бұл канчаны тууду байге? Bu üstü tuğan. 3'tü tuğan. Azırkı uçurda sağan eken de. Mına dostlar. Kança litr sütü var? 10 litre sütü var. 10 litr sütü var. 4 öğrenen teң çıqabı? 10 litreden aşağı. Aşat. 4 öğrenen teң işteybi? Jelinleri, ürptörü, soskalары çoğun eken he? Kança surap ataz ebi? Tezile çıqat deyiz ya. Batile sağ alazın deydi. Kança surap ataz? 105 lira. 105 surap ataz. 97'ge berbey tura. 97'ge berbey turasız. Toğuluğa veresiz be 100. Alın üstünde. Nomerdi ayttın anda. Alam degendir. 0702 10 52 62. 52 62. Birille baş mı sizdiki? Mo kimdiki? Bu canağı özü falan. Ha, janagı balanık he. Al nomer aytpayt negiz. Şu jerdele. Makul bayke, sodаңызды bersin. Kandayсыңар? Buyaktыкы көрөчү. Assalamu alaikum. Kandayсыз? İşleriniz жакшыбы? Kançadan bolot uylar? 100'den mi ekö teң? 100 mingden bul kançаны tuğdu? 3'tü tuğdu bulçu. Bul dele 3'tü. Hazır uçurda sağan mı? Sağan. Mına ki. Don Kabar degen kanal. Oo. Mına. Jelinlerin görüңүздөр. Mo çoğrak eken jelini. Bul kança beret? 14 litr beret, bul 12 litr beret. Bağları janakындай. Nomerdi kaldırıp koyuңuz. Айтпайсызбы? Макул, содаңызды берсин. Базарда сатат кесте? Буйрса мына, сода 119га. Сода болуп. Музол уй канча экен, байке? Бас 130 bin. 130 миң. Канчанчы музолсу? Ургач музол. 6-7 дейти. Канча сода кылды мына желиндери? Канча? 122 би? 122 бербедиң. Sütü канча чыгат? 10 litr. 122'ge berbe. Kança veresin? 125'ge. Telefon aytasın mı? 0705 0505 Şaşpa mına. Muz olsun menen. 0500 eken. Başından 0500 he. 24 00 05. Çalsanızlar bolat ona şu uyga. Uydun esine dostlar. Uyga da pomnen dağı. Hem Kata kemçilik bolsa aldın ala geçirim surayбыз. Kana kaysını? Ya jirçi görsetelçi kana. Uşular mı? Mına. Bular sağan, muzolu. Muzolu muna. Ha. Muna ikinci tuğdu. İkinci tuğdu eken ha. Torpağı çoğun kaptı, urgaç. 10-12 litre sütü var. 10-12 litr sütü var. Kaçıncı torpağı? Üçüncü torpağı. Bazıcı. 120 bin. 120 ming muzolsu bırak derdil eken. Çoğun ayıp kaldı dur. 3 aylık eken. Düş bereriz. Azı dağı boğuz mu bu? Kaçırt bakalım. Ha bilmeyeyim ha. Alacağım bilmeyiz. Tavunda жүрген. Bundan жүрgen muna. Anan keyin tigi? Tigi. Anan nomerdi ayta alsan da. Mına dostlar, kança litr sütü var aytkanda? 10-12 litr sütü var. 4 öğren teң çıqabı? 4 öde işte. 4 öğren işleydi eken. Andan keyin bul. Ha, bul. Tuğandar, bazı kança dedingile? 125 mi? Ya, 115. 115. Jolu tuş veresin be? Jolga koyduruyoruz o. Dastavkalar bolat. Hadi zaten. Ha, narkı uydunçu mu torpağı menen? Budan dele düş bereriz muna. Bazını aytıp koy. 120 degen. Telefonunu kaltırgıla. 703 0703 43 89 20. 89 20. Азыркы учурда Сокулук мал базарында турат. Эки баш. Мынакей желиндерин көргөзөлү. Достор, баалары дагы жөндүү экен эми. Көрүңүздөр эми уюларга жараша баалар. Лайктан тырс бас. Ha, буйруса. Мына уктуңуздар турганда, мына ургач торпогу менен. Чала бериңиздер.